tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ludanak man pa'y Marinora, 15 pesos laan. Itad ko ti bayad inton katapusan. Ay, pasensya kan Mari Frida. Ngamawan load wallet ko ita. Naibusan, Mare. Naibusan? Wano di mo lang kaya ti agpautang kanya. Ay, nawang. Saan hakasta, Mare? Uray kita, zero balance talaga. At damat Gcash mo. Para kinsilaang ilimot mo pa'y. Ha? Limot? Di ka mat makaaw-awat, Mare. Naibus ko lang arudan. No kayat mo akat urayam nga agload wallet akmanan. Saanan? Di mo lang idiritso no di na kaya't apautangan. Di ta ka man langan, ha? Ay, nawang. Para 15 pesos lang nga load? Apaan na kon? Saan matan nga umay ni kumarim Nora diti balay, Freda bakay? Una, tadyakon kaya't amakita ti panagrup-ro pa day tao. Ay nawaw, anda ka diti di yung nagkinawatan? Para 15 pesos lang ang alod, di na pa'y ipautang mo. Mawatam kumamot ti kumarim bakay. Amumat ni Nora, mabaen ngagsinger. Iso siguro ti may sa ama kagapo. Narigat ti maadaan itigayam akas kankwa na lakay. Amok mo ti agbayad. Ngam irason nakit di ang naibos ti load wallet na. Ha? Talaga kit di nga imot ah. Da kayo lang nga ro ti agkaistoryahan diti lugar tayo. Aga pa kayo pa'y mo. Ha? Saan kami nga agapa? No saan akas jay ti inaramid na? Para 15 pesos lang ang alod, imot na. Erwar mo man tatimba kinargaak iti danawm gudulakay. Ano ang tayo dyan ang bakit? Si bugak man dagiti mulak amasitas lakay. Kung naktumat gamin agumatang ta iti hus, tapno saan ka amarigatan akasta, nagsibog ka. Ay okay laang lakay. Exercise kumitlaangan Aday ka, bukawan nakto no maibos ti tanong ititimba, takargaak man ha? Word lakay. Agyaman aklaunay Lili, ada magkayam ti baro a koleksyon mo, bakit? Ay, word lakay. Ginatang ko na iti online. Malumot ti kasta amula. 5,000 lakay. Ay nawaw, nanginabot kayo. Ay, una lakay ta. Rare, ti kakasta. Manmano, ti kasta mula. Lumabas akmana na Olivia. Siya di daw ti papanam Nora. Ay, di tala ang klinik nana. Mapanak mangala iti agas. Aguray ka. The new collection mo, nana. Ginatag ko iti online. Ay, ikanak tumamat iti mulak, nana. Kurso na daklaunay ti kasta amula. Ay, kabarang dumakkel adagaws. Inal daw matasibsibugan nyo, nana. Sigurado anapartak dumakkel day ta. Malawan. Mang tedak taw no adda ti saringit na. Nagado ang mabalin a pagdalanan day ta Nora. Iti pay laang mat paraangan. Ay nawaw, saan mo mat ako ko ti dalan, bakit? Bay ata lumabas. Di ka kusilap ako silap dita, ta di namot laang makita. Di ka mabutay, no saan nga agsubli iti sigod tamatam. Na, Tunggal lumabas ni Marinora kat agkusilap ka. Di ka mabutan no aglak.
Ha? Ay, nasaan to ang mapasamak dayta? Sa maysa. Ah, Kontrol man ti boses mo. Ang mga numangag na, kat panunutin na asip-siputak tibiyag na. Okay lang, atay sumot kagpay sutar aramidam. No si kalaang ti kasta tigayim na, sigurado ak amapunuan kamat na ang lakay. 15 pesos na ang alod, namimot na pay. Ay, nawaw ka. Saan tayo agpapada bakit? Depende mo't dayta, ano man nakaawat ka tao. Ay, agreeng ka pa'y man daw. Ay, bigbigatan bakit? Nasapa pa eh. Nga mariniing nakit eh. Mapukpukaw ti mulak lakay. Agraban pasaw, binagkat ti agtatakaw. Ay daw, kasano ko ba ama po ka? Kit adala ang matdita idirabi. Awan nga rudan lakay. Ang mga ano kinursunadaan dagiti lumablabas. Ay, sana mabalain. 5,000 ti gastos ko iti dayjay amula. Sigurado ka kadi ang mapukpukaw. Ang mga adala ang dita, kiti mo nakita. Ay, bumangon ka man nga raw, tatulungan na kamang sapol lakay. Asino gamin ay tinangimbaga agumatang ka itimulaan ng ina. Sa mo i-display di tarwar. Ay, haan niya kalakit din lakay. Alangan mat kay ti silid ti pangikargak iti mula, kat pang display mat at talaga dayjay. Anya ti pa kay stresan nyo, tatago to. Si Kamagayam Lucas. Sa pulag ti mapukpukaw amula ni Nanam Olivia. Tinakaw da, tata? At hapan mi nga adda tinang takaw. Tadi mi mutan makita. Itay pa'y asap sa pulon mi. Ngumawan mo. Ni, hasino ngay nga tatay tang agtatakaw, tata? Dahil ti saan mi nga amo. Sapay awan ti CCTV. CCTV ti karuba ay tata. Ipadas min tuman tagsarutsun. 5,000 gamin. Tigatad ti amula. Wala, tata. Nang runakit nang inapay gaya. Agpos kay mutlang iti Facebook, tata. Anyat amu tayo. Ang mga numasyan tinang takaw kat isubli na. Sapay lako maa. Tapos saanan analiday ni Nanam. Mapukpukaw ti mula ni Nana Olivia, lakay. Nang inapay ka nung araw, kuna ni tatago daw. 5,000 ka no? Amok no asino tinagtakaw. Ay nawaw. Nakita mo bakit? Ni Nana Olivia ti kayat ko ang makasarita lakay. Masapon nga agsarita kami iti personal, tapno maibagakmet no anya tinakita. Iranam ti mapan itayanda. Iti kasto nga oras ta sigurado asan abisi lagi chay. Wen, mga anak labiit. Anya tinakita mo ya bakit? Curiosak lang. Basta, adda tinakita, kat iso ti ipulong ko ken Nana Olivia inton madamdaman. Di da pa'y insubli ti mulam at tinakaw da, Nana Olivia. Ay da, talaga nga awanan. Awan konsensya dayjay nga agtatakaw. Amok no asino tinangala, Nana. Siya kun ti witness mo. Ay nawaw, no ambaw, asino nga ron, Freda? Minura, Anya? nakita nga iso tinang bagkat iti mulay Nana. Ay, wan. Malagip ka anadakamat na akursunada na dayjay amulak idinakita na. Nakitam dayta, Nana. Kasla na singpet no kitaam. Ngam agtatakaw met gayam iti mula. Awanan baen dayjay anora lakay. Apay ni Laura bakit? Isumagayam tinangbagkat iti mulak ang mapukpukaw. Anya? Adda ka diti pamadagnig mo iti kasta nga ipagbagang bakit? Nakita ni Freda lakay. Isaw ti may naimbaga itay. Adda nga ron ti ebidensya ni Freda a witness mo. Isuabis mo ti nakakita lakay. Ay. Di mo patpatsintan yaman amang manggag mo. No awan mo ti ebidensyada. No agul uli makaklatan. Amagan no ulitin ang tumanan lakay. Agruam kit di dayjay ataaw. Nay. Mayat mo tiisam mo ang agawid, Freda. Wen ta successful tinaramid ko.
Ay, napakawa na mapaw. At daman ang tiinaramid mo akalukwanan niya. Ay nasaan akalukwan day jay, tapno ibagakan ka. Amukit no kastatiisam mo. Di nakadi ngamin pakibiyangan na kay. Agraman pa nagisam ko, pagpari ko tampay. Ay nawaw. Ay. Amok nga datikat mo asawa ni tiday tanga isam mo. Si putang bando lumabas dayjay anora godolakay. Nakita kat anapan iti istor itay. Saan ka mo't asigurado no isong agpay so tinagtakaw iti mulam? May sapay laang mo't witness mo. Panagkunam ka de kat agul-ulbod ni Freda lakay. Awang matira sa untap no agulbod di tao kanyak. Ala, aramidam no anya ti kahit mong aramida. Mugkawan kanto no lumabas na ta anura. Siguraduam laan, tanapatan ti ibagakken kwa na. Nasakitan ti ulong ang pampanunot lakay. Jack pulos impagaraw pa maaramid mo ti kasjay, Nora. Ha? Saan kaya mawatan, Nana Olivia? Again, dedi ambo kapaylaang. Amaw kasi katinang takaw itinginginaan na mulak. Awan tinaktakaw ko kada kayo, Nana. Awanan ti ado asaaw. Isublem kit day no anya ti tinakaw mau tap numalpasan ti saritaan. Ay, nadalos ti konsensyak, Nana. Narigat ti mapagpabasol. An-anwag kumangay dagiti mulam kat sa anak mat amahilig iti kakasta, Nana. 5,000 day jay. Amang anoin lakom kit day. Ay, di nakadipat dyan, Nana. Sige, mapan kayo idyan palay tap no makita yo. Di ka naglibak ta adda witness kaw. Adda nakakita binagkat mo ti pasawk. Asino day ta witness yun, Nana? Di mon saludsudan mo asinaw. Irwar mo kit di ti masetas kaw at tinakaw mau. Sa dino tinanggap po, Marinora? Itayan da, Nana Olivia. Pinaayaban na, tasyak kanu timpulong ti witness na anang takaw itinginginaan na mula na. Ay, nawaw. Sikat ti pinabasol da? Siyak ti pinabasol na dya a witness, iti ba nag-adyak mat inaramid? Sa anak mat nga agtatakaw? No kasta. Si kagayam tinapan impulong ni Freda. Itinapan iti ayanda na Olivia. Apay kumangay nga ramidan ni Mari Freda ti kasjay pare. Panagkunak. Kayat na ti bumalis kan kamare. Malagip mo ti 15 pesos alod apag saksakitan tinakam na kan kamare. Malagip mo. Sigurado ka kadi aninora tinakitam anang bagkat itimula ni Nana Olivia, bakit? Medyo nasipngat. Ngam amok ani Marinora tinakita. At idugkat tibok na. Ay. San anasaya ata nagpulong kay Jay, bakit? No saan ka maggaya masigurado? Gaputa at idug tibuok na, ni Nora adagosay. Kabisadok tila nga day ta Nora lakay. No di mo nakita ti rupa na, saan a 100% sure ani Mari Nora tinakitam, ay nawaw. Kabisadok nga rod ti itsura day ta Nora. Di ka man agin witness dita, no inuulbod mo ti istorya. Di siya akong tulbag. Kaya't ko na ang mati makabalas iti kumare. Di rumwar ti putno, agar aramid ka iti istorya, takayat mo ti makabalas. Para lang iti 15 pesos alod, iraman mo pa yan ni Nana Olivia. Ay, saan anasaya at tikas tabakay? Gulo ti pagbanagan tikas tangar aramidam. Apay ngayon bagbaga masyakti ng takaw iti masetas ni Nana Olivia, uray sanmat. Iramraman mo pa'y ni Nana iti sakit tinakam mo kanyak, gapulang iti dayta alod. Witness ak nga rod. Alaman nga rod, napud no anakita nak, anya ti kulay ti kawas ko. Ay ko nagado. Basta. Anya nga oras anakita nak iti arubayan da Nana Olivia. Ito di ka makasungbat iti diretsyo kanyak. Makonsensya ka kumamat. Sorry friend. Kinapod no na. Nagulbudak ka talaga. Takayat ko ti makabalas kan ka. Anya nga rod ita ti aramidag. Kagurguran ako ni Nana Olivia gapo iti inuulbod nga istoryam kan kwa na. Pinagbalin na kadakas. Saan ko lang ana ilod ti utangam kastakan? Sorry Mare. Pakawanin na ko man.
Kasano ko mga agsubli ti sigod alin nangan ta, kas agayam no kas tamat ti aramidam? Saanan ang maulit? Promise. Sakbay apakawanan ka. Kasaritan pa'y ni Nana Olivia. Kas taunay ti ungat na kanyak no amumlaang. Paano nga aldawan ti napalabas? Ngam di mo nagpakpakita na dyan Nora kanyak. Ay nawa, relax ka kanila ang Olivia. Kasano kumama kapag relaxag? Iti kinaado ti bulak amasitas. Ti pa'y magkanginaan tinapili na tinakaw. Nagbutang siguro king ka At dati nakakita kin kwa na. Ngam ilibak na pa'y laang ngamain. Ay na, amangan mo't nupod ti bagpagan. Amangan no talaga asaan nga iso tinagtakaw bakit. Amangan no mapagpabaso lang. No saan nga isaw? Apay nga raw na di matan umay. Una, tano agsarita kayo, kat ipilit mo ti kayat mo. Di mo ding gantiside naman. Naimbag man ta nagpakita ka kanyak Nora. Anyagay, bayadam ka day, wano isublime timulak at tinakaw mau. Ni friend at timang ipalawag iti amin, Nana. Ay, kuwang amin, Nana Olivia. Anya, Saan apod no ti imbagak kada kayo? no kasta, saan ani Nora tinagtakaw? Saan, Nana? Nagulbudak kada kayo. Takayat ko lang ti bumalas iti gayim ko. Nasakit ngamin tinakam ko. Idi saan na nga inlod ti utangag alod. No saan ani Nora? Ibagam kanyak, no asinaw, itamat laang. Jak amo, Nana, tawan mo tinakita. Jak amo no asino ti agtatakaw. Anya? Pasensya ka na ano pinagsasawan ka iti dayjay nga aldaw, Nora. Madanagan aklaang nga talaga iti mulak ang mapukpukaw. Okay lang, Nana. Tinapatag ita, kat nalawlawagan ti amin ka na kayo. Sana siyak tinagtakaw. Kaya't lang ni Fred at ibumalas kanyak, iso ang nagulbud ka na kayo. Ay na, talaga dayjay a Freda. Proud pa'y amang ibaga nga iso ti witness kaw. Tagayam, inuulbod ma ti rumrumwar itingiwat na. Na kayon ti makamungag sarita, Nana. Auta kundi ta. Ay kapasensya ka man na, Nora. Bayam, taikak iti leksyon dahi dya agayim mau. Agyaman ak, Nana. Amaw si ka, Freda. Naglaing ka nga gulbod. Iramraman nakpaikit dahin tapno lang makabalas kay tigayim mau. Sorry, Nana. Basol ko dayjay. Imbabain nak iti sangwanan ni Nora. Sapay lang kumaata, mapakawan nak, Nana. Inton sumarunaw, di mo nararamidan ti kasta. No adda saan nyo nagkinawatan iti gayem mau. No adda sakit tinakam mo iti gayem mau. Idiritsumken ko ada. Saan aday ta iramraman mo iti sabali a taaw. Naimbag ta saan ko nga impabarangay ni Nora. Siya tumay lang tinakababae no bilang. Talaga adyak amo no asino tinagtakaw, Nana. Ninesa, di ta ka bang ibang abarangay tinagtakaw? Kasanom adam mo ang lakay. At iti insinti ka ro ba tayo a videos di CCTV da? Huwan nga paisaw. Ti awanan pa'y na babae. Sapay lang kumata, saan pa'y anala daw ti amin, Nana. Pakawanin na kumaitibidot ko. Pakawanan ka. Gamsan akayat asawan day ta apagtalkan ka manay. Napudot ti ulo ni Nana Olivia kanyak lakay. Basol mo mutlang No apay ngamin anagulbot ka. Kaya't ko lang mati makabalas. Ho, kaputa kayat mo ti makabalas. Panagtalik mo ni Nana Olivia tinadadaay. Kamalik dayjay lakay. Ay na, bakit? Ikatum namin ti panunot mo day ta bumalas-balas. Hey, kundi ka ag-witness no inuulbod gayam. Tad adda dumakkel ti gulo no kasta taramid mo. Wala kay. Saanan ang maulit ti kastoy anapasama.
Kaag kumare, apayulaang, di kay agbinales, di kay mangiraman iti sabali a tao, di kay agaramid iti inulbud nga istorya. Sulbaran nyo kitdi, tapno saanan a dumakkelpay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Mas daawak man iti bakit kan lakay akaaruba tayo dalton lakay. Ay nawaw, anyaman ti pakasdawan bakit? Manmano a makitak idarumwar. Kanayon pa'y amaaldawan da. No anya nga ta, ti aramiden da, di taunag ti pagtaangan da. Ay nawaw, anya kumatibibiyang mo. Adan samang ilamlamang dagita tattao. Numaaldawan da mariing, awanan ti bibiyang mo. Tas saan mo't asika timang pakpakan kadakwada? Ay nawaw. Nakitam ka di dagiti bulbulong anak kabitin iti asidag tiri daw dalakay. Agraman bulbulong pakibiyangam. Amangan kunak numanggagamod dagita tattao lakay. Anya? Pudno ti ibagbagak marilulit. Nakitak dagiti bulbulong nga agbibitin iti asidag tiri daw ti lakay ken bakit akaruba me. Amangan met no herbal tinakita mare. Saan mari? Talaga asabali tagparparik na kanyak. Na, diretso nak man mare. Anyat kayat mo asawan ayan. Manggagamod lakit ti dagiti at tao mare. Manmanumat lang no makita ka rumwarda. Si kakit di mat mare. Manggagamo dadagosan. It's better to be safe than sorry mare. Delikado ti magamudan anya. Ni Nana Esther ti sumungad mare. O may siguro gumatang. Na, iwan ngagpaiso. Ay nawaw. Apaya nangisip ti bado na mare. Kan, atidog ti buok na akas lamang gagamod na talaga. Ay, agawid akon mare. Makaamu kayon ngagsarita. Bye! Anya ti umay mo gatangan, Nana Esther. Ada ka di tila kumadagom kan sinulay. Ada nana. Mano ti gatangan nyo? Jay kumanakabaks no ada. Mabit lang, taalaak. Tapno makapili kayo iti kayat yun, nana. Kun, ada man salud-sudakan ka. Anya day tanana. Nakita ngagdardaras nga agawit ti kasarsaritam itay. Ni Ruela, nana. Wun, kanayon ko ang makita, nukas tangagsagsaga iti paraangan may. Ngampulaw sa saan kami pa'y ang nagsarsarita. Marik na akas lakabutang na. Nuag sarmingak, katagrup-rupa ak mat atao. Ngam apay nga ta akas lalik-liklikan na. Kas kumaitay. Agdardaras api manaw idi nakita na. Ay, kwa, nana. Madanagan lang ti kumarek. Tanalipatan na nga inadap ti istog. Amangan ka no numauram ti balayda. Oh, ati nana. Agpili kayo iti kayatyo. No anya akulay ti kayatyo. Nakitam day jay Dalton. Panagkunak kat dagom kan sinulid ti imet ti bakit akaruba. Ay amang ano at dati daitin na Na, an-anwan na ti ado asinulid kan dagom. May salaang mat ti mausarwag dait.
Mapanggay dayan data sa ludsudam iti personal, tas siyak jak amo. Masino mat tinaturad ama pandita balay dangay? Nakabutang tupay. Yak amo kang karuela. Kumkumpurmila ditan ti makitkita mo. Saan ka di nga agar aramat matlaang dagiti manggagamod iti sinulid, dagom ken bulbulong? Ay lawa, agsagdil ka man. Manggagamo na ka na yung tisang kaibagam mga. Saan nakapatpat yan ita? Sa kayon to siguro mamate, no addan nagamudan da dito'y lugar tayaw. Ay na, yad adayaw mahapaw. Gimatang akaon iti sinulid kandagaon pidong lakay. Irwar mo ti kurtina tadayitag. Eh, bakit? Mabalin ka na nga ipadait ko ti t-shirt ko. Anya ti dadahal na ya. Naabutan na nga ron, bakit? Sige, buti nga rudan, ta iso ti ununa kadaitan. Di ka madanagan, ta complete set ti ginatang ko apagdait ka. Iso mo ti liw-liwak Tawan mo ti na duma maaramid dito'y balay. Eh, mayagay ka anang panunot mo, bakit? Saan ka mabuling? Dito'y palay. Wun nga ron. Ay, wun gayam. Kita umpay man no na magaanan ti bulbulong ay bitin ko iti asidag ti daw. Mabalin ka no kita makapinayta ko na ti gayam ka. Ay na, ang gigintan mo te papalamid mo, bakit? Isa-isa lang. Irwar mo pa'y dagiti daita kalpasan na. Isarak mo ti bulbulong. Agawaam, tapno at damalpas ka ulakay. Talaga ama kapadanag, mare. Ay nawaw, anya launay ti pagdandanagang Mare Ruela. Dagom kan sinulid ka diti may ginatang jay bakit idi na minsan, mare? Wen Mare, apay ka di. Kunakon kat, manggagamod at talaga na kita karuba. Grabe ka mat Mare. Ay na, mare, no saan kayo ang madanagan? Siyak, maalarma akon iti makitkitak. But-but ngam laang tabagbagi Mare. Isu ti makitkitak, mare. Ngam no saan kayo ang mamati? Saan kun nga ipilit? Saan aga po takas di tilangan ni Nana Esther? Kat panunutong matin ang manggagamod, Mare. Anyatam mo tayo ngay. Ang mga nupudno ti atap ko, mare. Ang mga kit di ano manggagamod da adwa iti asawa na. Sobra te na iluto ang manok, bakit? Padigwam ta kaalubat, Daruwela kan dalton kaday lakay. Kakituin, isudalay ang may kaalubat ay na ito. Mano nga islice nga ititad ka? Ngayunam, sayang rin tando santa maibos. Sa bagay may mayatan ti itad ta. Ngam ti mabanglang si iti kaldiraw. Siya pa'y awan ti aso amangan. Ruwela! Ay nawaw, makapakigtot kayo mat nana. Anyat yung umayo ibagaya. Imayak ta kayat kayo apadigwan. Sobra nga menti na iluto ni tatampi daw. Ay, pasensya kayo, ngam jakawatan day taamasida. Naimas na ito'y balasang ko. Nalaing agluto ni tatam. Sigurado ang magustuhan niya. San ko nga awatan ti makan ngay itid na? Narigatan. Nay, ming-ming-mingan nakmatlatan akas taruwela. Ay, kwa, pasensya kayo, ngam talaga saan ko nga awatan ti itid yu amakan. Itid yu laangan iti sa balay, nana. Ay nawaw, day tamat akaldero tinangikargaan jay bakit iti kunana nga ipadiguna lakay. Intan ni Nana Esther, nasalaw ko di taruar itay. Ay nawaw, di ka mabutang amangan iti makan anagga po iti maggagamaw si kadal taon. Saan mo't nga grupo pa manggagamod na tatakin nana? Panunot mo lang day tabakit. Mangamong ka. Basta siyak, jak kayat akanan day taamakan. Delikado ti magamudan. Oho, kumporminto mga minti pampanunutan. Gamod day tanlakay. Apay, may tarayam nga raw.
apay mandalton. Uy, Ay, nawaw. Di mo magdisturbo, di pa natulog ko Ano yung masahol mo? ang kagatal ti pagpakiklakay. Ay, kudkudam Amok lang tanon niya ti makagapulakay. Ano nga rod? Ginamudan nak day bakit lakay. Madlaw ko ngamin asabali ti panangkita na kanya kita'y malamkat. Ay, sus, sa pura to. Abday ta ka mo na nabakitan. Ang mga no, abda tinakang kagaking ka Italaang ama pasamak da itoy. Ita nga imay day ta abakit dito'y balay. Ay na, imma pala sigurado day ta iti kinapintas ka o iso ginamudan nak. Tulungan na kamang sapol iti albularyo lakay. Agsardong ka man, Ruela. Gamod mo't isang kain bagam. Talaga. Di mo pa doktalo no anya tipod no makagapo. Anya ka na ya. Nagagkwasay ang gusong may papan ka datalakay. Anya rin ka, bakit? Data ka no ti makagapaw. No apay agim batal ti bagbagi ni Ruela. Nakita-kita ikal. Nalabaga. Ti istorya na ginamod ta ka na. Ay nawaw met. Itanya ko makagapo ang gamuran ta di tao. Sabay sa. Amo ta ayamat ti manggamod. Kat saan tamat amang gagamod. Diyak manamaw iti dayta akaruba. Manggagamod siguro ti panagkita na kadata. Agraman na gatalabakrang na. Ipabasol na kadata. Ay nawaw. Nung nakangaganda met no apa nga ibagbaga na nga manggagamod ta bakit? Dayta ti saan tay nga amaw. May salang ti sigurado. Saan ta amang gagamod? Period. Aday tani o marilulit. Anyat makunam. Kasla nagamudan saan ka day? Lima bagamat, maray. Wan taginamod tila kay kan bakit akaaroba mi mare. Amo madagi jay. Garaw da pay lang kat madlaw amang gagamod dan. Saan anasaya at ngagpabasol ka no awan mo ti ebidensya, mare? Ingatok ti t-shirt ko. Kita agraman tiyan kan likod ko. 5 baga mare. Naggatalpay. Amangan ko nakno. Adamom amabali na pagpatulungan. Ay ikwa, mare. Sigurado ka agamod dayta? Katun anya kumapay ngay. Saan nga ta akurang itidigos, mare? Anya? Kita amare, nakabkaban ka. Gapo siguro iti kamamarites mo, di mo masangot ag digos. Iso anak ko nam anagatol ti bagbagim. Diya akong maanusan tigatal na lakay. Agsapol tayo ti pagpatulungan ta. Amangan no da ito yung ti patay ko. Kita man ti bagbaga managatal, kinlima baga. Kita am titangad ko Whole body ti 5 baga. Naggatal pa'y lakay. Ay nawaw. Apay ka day. Ingato man tatisir mo ta kita. Aday ta. Ay sos. Panagkunak san agamod tayo tabakit. Anya saan agamod? Yay. Kat madlaw mat nga apalan na ti bakit akaruba tayo. Apalan na ti kinapintas ko. Urang ka lang itidigos. Bakit? Na, muti iti cellphone mo. Uno saan, agsarming ka. Tapno makitam tikab-kab mo. Ay nawaw. Nagatalang kabkab mo tanadagaw sa bagbagam. Ay, kahit pudno mo, kita man nakabkaban ka. Saan ka anagamod? Bakit? Talaga ako urang ka lang itidigos. Pimudo tong titano mapagdigos mo. Apay namin ayang nga ipilit mo sa anak anagamudan kat siyak mati makarikrik na. Sardeng ka man si Caruela. Alaam to'y bato, ta iso ti pag-igod mo. Dua da ita, tapno adda ti pagpilyam. Ay nawaw. Agawa ma, Lawinan. agdigos ka ngamin atap no saan agumatay ti pagbagem. Nya ka na ito yung babae na. Igudam, nagitiron pa nga igudam. Nawatam.
Kumusta tirik nam? Dapat tinagatal. Awanang. Kunak to magaming gingkagan. Digos lang ti kurang mo bakit? Datatapidong, kena na ister pa ilaang matpiman, ti mapan mo pabasulan. Nalabagal at tama. Tinapatag ka saan na nagatal. May katulad na ita. Teramidam ita, kat mapan ka iti ayanda, kagkid daw kay ti pamakawan. Nakababain ka. Napan mo pa inwarwaras anagamod ka. Tagayam, kurang ka iti digos kan igod. Ay, kaasita pa'y lakay. Apay met na ibagam tikas na bakit? Malas gayam tikas to'y arupa. Ay, anyan tikas ta nga ibagbagam met, bakit? Gapo itikas to'y alangata. Pagpanunutan data pa yun amang gagamod. Ipanik-nik ta saan ta amang gagabod, bakit? Nadalos ta konsensya ka. Awan ti ilmlimeng ta kadakwada. Anya nga tano ang papuki sa klakay. Ay, madia bakit? Bagay mo ti ati dugabook. Isuti na kainlaba kain ka edi. Ipaputid mo kay din. Wala tapno saan datan apagpanunutan amang gagamod. Mapakakilig gumatang iti kape, bakit? Makakapkape akon. Siya, konti makisalita, iti kaluba tayo. Harton, umayak man. Anya ti masapol yo tata. Himbayak sa adala ang tika kualaw-lawagin. Amo kunday ta tata. Kasaluan na amuam. San anagamod ni bakit ko tata? Iwag tasaan kami ba't amang gagabod iti asawat? Awan ti ilmlimang be. Nuan niya ba't ti bakit kita na? Amang ano na ilan na layang. Nadalos ti konsensya me. Napanagnikan miya saan kayam anagamod ni Ruela tata. Kurang lang iti digos. Iso anagatan, ilim mabaga ti bagbagina. Pasensya kayo na ita sa hawak tata. Iso tinagbidot. Binagaak amapan iti ayan nyo, inton madamdama, tagkid daw iti pamakawan. Iso ang pasensya kayo talagan, tata. At yun ti kape agat-gatangam, Nan Esther. Agyaman lule. Ni, naliday ka mo't nana. Wala, tayo warwaras ka no day ta Aruela. Aginaabod may. Iso alim mabaga, kan agagatal ti bagbagina. Hindi pa'y napalabas alawas akas ta ti istoryada. Ay nawaw, di yulatan ikaskaso ti gayam ko, nana. Saan anagamod day jay? Kurang laeng iti digos. Anya, day tatipod no, nana. Nakita amis mo ti doa matak ti gabgab na. Anya, awanin ti pagdanagan nyo, nana. Binagaakmat lang ti gayam ko nga agdigos. Diyak amo ano nagdigos matanday jay. Dati bagakan kalakay. Ang dami ti bakakin ka bakit? Nakasalita ka ni Dalton, nga asawa ni Luella, itay napankagimata. Kat anda ti good news. Masika nga rudan ti umuna amang ibaga, noan niya na ita good news. Napanik ni Kanda, asan anagamod ni Luella, bakit? Di ko na nila kay nakit kulang lang na ti digos. Kasta mo ti ko na nilulay, itay gimata nga klakay. Ay, mabitlayang bakit? Ang dapat ti tuloy ti istolyak. Ha? Umay ka no ni Luella dito yung balay. Taagkid daw iti pamakawan kadata. Hindi mayat nukas talakay. Saanon adasa ti pabasulan da. Awanon ti pagsakitan ti riknata. Pasensya kayo, tatapidong, Nana Esther. Madidagiti na isaw-sawang ko kada kayo, idi kang labas. Mas dawak lang. Nuwa pa yan ang panunot mo, abang gagamod kamay. Nakitak ngamin dagiti bulbulong anakabitin iti asidag tiri daw yo. Agraman ti sinulid kan dagom aginatang yu di ta tirsena. Kan tiatid dog abok yaw, nana.
Gaputatid tug tibukaw, manggagamo na kaon. Di la mabalay nga isumot ti kayat kaw. No bay papanmot iti sinulid kandagaw. Gimbata nga, taliw-liwak tiyag dait iti kumkumpurmay, no kastangawan tararamida. Timot bulo nga makitkitam, herbal da kita, kap yun may kindi tatampidong. Day tati kamalik nana. Pasensya kayo na. Alawanan, pakawanan ka. At least ita, amo mo, nasan apon no, di pampanunutam, may papan ka na kami nagasawa. Wan nana. Amok itan. Pasensya kayo manon Agkape tayo, pay. Ito yung tati agistorya ito madamdaman niya. Amo mare. Kasta unay tibain ko kada tatapidong ken nana ister itay napanak ija balayda. Nagdalos ti balayda mare. Si kanto mga min, mare, jumping into conclusion ka adagos. Wan nga rod mare. Balaang gayam ti makitkita kabulbulong anak kabiti ni Jabalayda. Kan saan akayat ni Nana Esther ti agpapukes. Ta iso ka no mga minti kayat nila kay na. Iso akas jay ti buok na. Oh, kita ma, di mon liwliwayan ti agdigos, mare. Amangan no iti kababantay mo iti biag ti padam a tao, ket maliwayam tumanen ti agdigos. Inton adda ti mariknam, ibagam aginamod da kadatata ken nana. Saan na maulit day jay mare. Nakababain launay. Ay, nawaw! Di mo ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. Taamangan no isupay kit di ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nanghaw. Ato man ang tiginat gatang mo a groceries Mari Nancy. Wen tapno makatipid iti plete, marikoni. Sa bagay amare, makatipid ka nga agpaiso no kumplitwam tigatangam. Tak-tak matlaang no linawas ka nga agpasentro mare. Awan mang bantay iti store mo. Naku nampay, mare. Sapay saan akayat nilakay ko ti agbantay. Apay ka numat mare. Wen tamabuteng no kamali ti maited na asukli ket malugi ti store. Ay wana amangan no ado ti customer mo kat matarantamat mare. Wen mare, ada ka di pa'y gatangam. Ay kwa mare, gatas, arak, dilata, ken asukar laang. Alay, umunak laro dan nga agpila mare. Day tala ang tigagara, mare. Wana mare, tay sulag mati umanayan ti kwarta. O sige, urayan nak nga rodon itirwar numalpas ka, mare. Anya ti ko na ti dispatcher idi nagsaludsud ka, mare. Asino ti nakapila? Ni Tata Rudy ka no mare. Nasaya at matno ni Tata Rudy. Tani, nalawlaw at jeep na. Ay wana mare, nang runak at nay, ado ti kargam, narigat no maipit mare. Amakan no adda mabuong uno anya dita. Mabiit lang nga ro, tayabak ni Tata Rudy. Agpatulong ak amang bagkat iti kargata. No kayat na di ipatras ta ti jeep mare, tapno as-asidag.
Saan tay ang mabannog amang bagkat iti karga tayo? Panawan ka pa nga rudbit, Mara, takasaritak no kaya na. Naibag nga aldaw mo, Tata Rudy. Kastamot king kanan siya. Si kakanumot ti sumarunong agbiyahe, Tata. Siya nga road. Apay ka day. Ang mga numabalin nga iatras yu ba si Tijipyo, Tata? Ado nga min ti kargami iti kumare. Ay nawaw. Day talaan kayam. Okay lang kanyak. Mapit lang nga. Agyaman aklaunay, Tata. Ti susi ti store, tinong lakay. Aday ti drawer bakit? Aginana ka pa ya. Rugyam tulad tan timang display tila kuminton bigat. Manglukatak laang, isupay no adda gumatang. Mangan kagit di pa eh. Agpilis kan tamang ita sa rakit ka na. Ay wana mo ti salon at mo ah. Sana day ta istura ka na yung ti priority. Unan, anya ti inlutom ama sida. Nating bakit? Isulaang mitad da. Ay nawaw, naimas day ta no adda bugoong lakay. Adabay mo ti bugong ta bakit? Kalamansi ngay. Adamoy laeng. Ginatang ko iti kumpare kita eh. Ay nawaw, kurang magayam ti si Mangpet a groceries. Ay, tinong lakay, umay ka man pa'y. Ang takot paramid mo. Limabas ka din ti jeep ni Tata Rudy. Saan pa yung Alas 6 pa lang tagsapa. Ang mga no, alas 10 tumanin ang lumabas dahil dyan. Apay ka de. Adda tinabati a kargak itilugan na. Ay nawo. Apay mo't ngamin, aldi mo binilang anak sa hati di galman. Nabambanuga nga ron lakay. Ti amok kat indiskarga na amin ti karton anatatakan itinagan ko. Mala, hindi ka matanagan. Sigurado nga idagas tumo lang ni Tata Rudy. Padaanan ta ang mga no di namatan isubli. Sapay ninginaan ti gatas kandila ta alinaon di a karton. Siga, akit timot, bakit? Saan nga agtatakaw ni Tata Rudy? Nung natatakan itinagan mo, sigurado, idagas na mo't lang doon madamdama. Anya jay nadamag kumare? Nalipatam ka no matidad do maakargam ijijip ni Tata Rudy di bimaba ka. Unmare, isutir unaya. Ay, unay kan mare. Sign of aging sa madaitan. Ah? Ay nawaw, di nakangawon akas tamare. Tanangin na tilinaon na di a karton. Masurunak no apay asaan mat anag double check da di a Tata Rudy. Amangan no talaga adi na nakita mare. Amumot nga do ti karga nga inlugan na idikalman. Barang ano talaga nalipatan na mare. No pinaginteresan na ngay. Si kakit di mat mare. Baknang dagiti anak ni Tata Rudy. Mabalin na ti dumawat kadakwada no kayat na. San ama sapul at akawan na ka? Anyat amo may mare. Saan tayo nga amo no anyat ti adda iti kapanunutan day di alakay. Naimaglangan tayo tagasyo ti karga ni bakit ko nalipatan na idikalman data. Ay, pasensya kayon tilong. Naladaw mo't arakitak. Naimbaglangan saan nga inala ti dagduma o pasahiros ko. Huwag nga ro tata. Sa pailako ni bakit ko tilinaon da ito yung karton. Agyaman ako ng tata ha. Ay, awan anyaman na barok. Agkapi kayo ba ya? Saan ang barok? Nasaba pa mo tata? Ay, naska na masapak barok. Agpasada akpa, isupay ti mapasadaak. Oray professional dagiti anak ko. Kit nakababain ti kanayon at dumawat kadakwada. Inton maminsan tong aruten, tata. Dumagas kayo latta dito yung balay, no kaya't yung tagkape. Naksayang tilinaon ti karton lakay. Ay nawa, amangan mo ka malila ang tibilang mo, bakit? Ay na mapukpukaw ti 10 agatas ken 5 ang nginaon adilata. Kasano ko maama pasamak dahi ta, bakit? Sigurado akinis sayan day di a Tata Rudy. Anya, baknang dagiti anak ni Tata Rudy, anya? Uray bak nang dagiti anak na no aramid na talaga ti agtakaw. Maaramid na Di kagpabaso, no di mo sigurado, bakit? Asino kumapay ti daddo maamang kisay ni Tata Rudy laang mati driver. Awan mati konduktor na.
Dagiti padam a pasahero ngay. Saan nga amin, katrumbang nga ipabasol mo iti driver. Nang runa pa ino among nga adu kayo a pasaheros. Ay nawaw. Awan ti daduma asingira, no din itataro din laang. Dakkel ti lugit no saan ang mabayadan dayjay. Sigurado ka nga rod, at intatarudi ti ng gasay. Nyakan, pagyamanang kidi at insubli na pa. No taduma siguro, ang mga no awanan tinagsublikin ka, ura may isa. Uray anya pa iti bagbagam, singirat dayjay at tatarudi. Imaya, tada na patag nga ibagak, tatarudi. Anya ayat ti umay mo ibaganan si. Bayadan nyo ti tinakaw yo, tata. Ha? Kinisayan nyo ti gatas kandilata iti karton anabati iti jipyong. Ay nawaw, awan ti amok no may papaniti dahi tabanag nan si. Saan nagtatakaw? O, adi ti resibo. Bayadan nyo, numano ti gatad ti mapukpukaw. Ay, saan ko maakasta Tawan ti tinakaw ko na kong. No saan ada kayo? Asino nga ron ngay? Alalya? Ay, yak amo may salaang ti siguradaw. Nadalos ti konsensyak balasang ko. Saan ko apaginteresan ti saan ko ako kwa? Bayadan nyo, no diyo kayo ti maipabarangay. Ikan kayo iti talong aldaw, tapno makabayad kayo. Ay, no amumla ang marikone. Maistres sa kamang pampanunot iti dilata ken gatas at tinakaw na. Amangan mat no saan anitata Rudy tinang takaw, mare. Amangan no pudno ti bagbagana. Ay nawaw, asino kumapay ti daduma ang mapabasol, no di isulaang mare. Kasano nga, no pada tayo gayam a pasaheros tinangaramid iti kasta. No pudnuman apada tayo a pasahero. Imposible mat ano saan anakita ni Tata Rudy. Amo, mare, narigat ngagpapabasol ka. No apay ngamin analipatan ti kargama. Inikak iti talong aldaw tapno makabayad. No di pa'y laagbayad, ipabarangay ko. Ay unay kan, mare. Para day talaang agpabarangay kan. Maalapay mat siguro itinasayat asaritaan day tamare. No pudno man anitata tinagtakaw, apay kumapay laang nga isubli na nga itidagduma, alaman, mare. Panunutom man. Anya ti masapul mo, kabsat Rudy. Imayak, kakayat ko kumati agpa-advise ken kakapitana. Ang mga noon anak day dyanan say. Sa bali ba rin ti istoryaan na kada kayo? Anya ti parikot yo, aya. Kastoy, kapitana. Anda ti kargaan na lipatan na itijip ko. Idin sublek, kunanaki din na kinisayak ka naw. Anya? Ay, kinapudno na kapitana. Ipapabayad na kanya. Ado, tinaglugan iti dayjang aldaw. Isu ajak mo na si putan no asino tinanggistay. Diyan mo, no anya ti aramida, kapitana. Apay nga ipabayad na ka, no saan asika tinagtakaw? Ipili na, kapitana. No sa anak ka no ang makabayad iti lasod ti talong aldaw. Ipabarangay na ka raw. Diyan magkayat nga bayadan. Tama nga no panunutin na siya at talaga tinangtakaw, kapitana. Sigurado ka kadi nga awan tinakaw mo? Wen, kapitana. Nadalos ti konsensya. Sa anak amang mangan iti taraon na nagtao di ti takaw. Nupod na pinagintirsak ti kargana. Isan ko kumanga insubli ti nagduma, kapitana. Saan mabalin asingiran na ka, no saan asika tinang takaw? Urayag ka umay ni Nancy dito'y barangay hall. Ta ipalawag kuntumat kan kuana. Talo nga aldawan tinapalabas. Yung di mat bayadanan ni Tata Rudy, di tinakaw na kanya. Ay no, agsardang gaman bakit? Awan lat mangagkuking ka no di agbayad. Di mo magpiman sigurado no itataro di tinangtakaw. Ay, di ka mat makaawat tinong. Awan ano kasta? Awan to timayat amang isubli no adda ti malipata makargam. Ay, nawaw. Imbes nga giyaman ka tayo insublida. Agpabasol ka pa ilang mita kasta. Tapno ibagakin ka nansi. Kabailan di Tata Rudy ti gumatang iti gatas ken dilata, ano kaya na? Saan ang masapol nagtakaw? Ay, ni Kapitana lang ang ti kasarita. Sigurado ang maawatan na. Saan nakaskan ka?
Bagim lang, di babahin mo. No ipilit mo timapan agreklamo kini kapitana. Inakon, di nak malapdan iti plano. No anya timbagak, iso ti aramida. Sa dino ti Papa na, Mari Nancy? Ijay barangay hall, Mare. Ay nawaw, di mo ibaga nga ireklamo ni Tata Rudy. Kasta ngagpaiso ti aramidak, Mare. Ay sus, di ka agdardarasudos, Mare. Agpanunot ka na imbag. Naskan ama ikan iti leksyon da di atata Rudy. Tapno di na aramidan iti daddo mati naramid na. Amangan no si kalaang ti may babain iti barangay hall, Mare. Apay ko ma, kadyak tinatakawan, Mare. Talo nga aldawan tinapalabas. Ngam agpatangkan mo ngamin. Ala, makaammo ka man laangan, Mare. Adda umay ko ireklamo, kapitana. Imay ni Kabsat Rudy di na minsan nga aldaw, Nancy. Ay nawaw, nukas na. Inunaan nak tilo ko. Sana nasayat nga agpabasol ka, no di mo mat nakita nga adda tinakaw na. Asino nga rod ti singera, kapitana. Lugi akmat ano baybay aklatan. Ang mga nopadang mat a pasaheros tinangaramid iti kasta. Anya? Pangaasim, tadimon gulwa ni Rudy. Kabayatan ti panagsarita mi idi imay kat marik nakapudno dagiti ibagbagana. Kaasim at ang mapapabasol iti ba nagadi na mat inaramid. Pagyamanam kit di tain subli na ti kargam. Naimbaglagan, tanagawid ka rin Itay pa yung ururain ka. At dati na patay ka pagsaritaan ta. Pangasim tinong, di nakbisitan tamadi ti aldaw ko. Pudno ka ti anak sayan ti karagam. Wano mga aramig kalahang iti istorya. Agreklamo ka din no sa anak anatakawan. Kumpleto magayam ti gatas kaninginan at dilata ginatang mo. Ay nawaw, kasanumat ana ibagam ti kasta. Nakita ti mapukpukaw at dilata kin gatas iti may sa karton iti istor mo. Ha? Nailaok mo't iti noodles na duma. Ah? Ay kwa. Sumurot ka tayo pakita kin ka. Imposible mo't ano di mo nakita tayo dyan. Lagi na. At tayo taman. Lagi ta ka diti ko nam amapukpukaw, ha? Ah? Ay kwa lakay. Oh, anya nga iti makunam ita. Imposible at di mo nakita nga dagayam iti may sa akarton, ti berbirokam. Ay, kinapudno na. Naladaw ngamin anakita lakay. Awan na ito. Nailawan ana ibagak ken Tata Rudy nga adda ti mapukpukaw. Idi kita ag ti karton. Adda magayam. Nung kasta nga ron, apay lang anapan ka nagreklamo di barangay hall. Dak kaya ti mapabainan lakay. Ang mga no panunutan dagiti nang istorya nga gululbuda. Kamalilat na tinaramid mo. Idi nakitang kumanga at dagayam ti dilatang gata sa sapsapulam. Nagulimag kalatamot din ako man. Sigat tinagkamali, ngamaan niya tinaramid mo. Ipilit mo pa ilang anatakawan ka. Ay nawaw, nakababain ka tao. Malawanan, basol ko no basol ko. Enton sumaruno, i-double check mo pa isakbay ngagpabasol ka. At dala ang maggayam dita, ngam ibagam kitin at tinakaw ni Tata Rudy. Ay, saan ka matgayam anatakawan, Mare? Ha? Iso tinaybaga nila kay mo, idi kinumusta ka. Ay, kuwang amin, Mariconi. Anya, Nailaw anak ngamin anang ibagakin Tata Rudy ang mapukpukawan na. Jakmat amo ang nailaok gayam iti noodles ti dadduma. no kasta gayam, si kalat ako man at tinagpakumba mamari. Nagturod ka pa'y laanapan ay barangay hol, kat si ka magayam piman ti kamali. Nadamag ko ngamin akin na sarita na ni Kapitan Mare. Kaya't kumat adalusan tinagan ko, ah. Ay namare, naguli magkalatta ko man ay, di nakitam nga damat gayam iti may sakar ton ti birbirukam. Kandi mawat ka kuma iti pamakawan ka ni Tata Rudy Di nagmayat ko mamare, saanan adim makil ti isyo. Ay, dayta ti biddot ko, Mare. Inton maminsan, di ka agdardarasudos. Tapno saan amay raman dagiti inosente mare. No kastamat ti aramidan ni Tata Rudy kan kangay. Anyabot nga iti marik na mare.
Anya ti mariknam no ipabasol daken ka ti may sa abanag, adi mo mat inaramid. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, panunutom pa'y ti mabalin nga ibunga na. Di ka agdarasudos, iti kasta kat maliklikam ti makaaramid iti banag apakaibabainan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sikat imang idulin iti kwarta. Tas sikat ti babae, sina bakit? Ay nawang, dahito'y lang tinabati iti sweldom, Robert. Kun bakit? Binayada kong ti danong kinsilaw. Agraman lonta. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saanan ang mabawasan ti inrimit mo. Well, idulin mo ana imbag. Tapno saan ang mapukaw. Okay, ala, agpulis ka nga rodan, tamang idasangak matan iti kaninta. Adalabit ti mapan ko itod kininanang. Ay nawaw, anya mananday ka. Gatas na ah. No kasta, gimatang ka iti gatas ni nanang mo. Well, nakita ngamin ana ibus ti gatas na idi namin sa napimasyara kidayanda. Anya? Umayak man si nanak ko. Agtugaw ka tatang. Anyat gagaram. Umay ko kumasalud-suday no adda ti kwartayaw. Mano ti masapul mo tatang. Sa nga ribulaeng. Sukatakto no maalak ti tangdang ko. Saanan ang masapul asukatan nyo tatang. Aha. 2,000. Ha? Ay nawaw. Sa nga ribulaeng ti daw-dawate anak ko. Sobra ti 2,000. Ang mga nudyak mabayadan. Ay nawaw, saan ang masapul abayadam tatang? Itod ko laang alibrikan ka. Naimbaglaang nga dati igatang yu kininanang iti kaninyo. Ang mga nuad ti makuna ni Robert nga asawam. Di kay madanagan. Siyak ti makaam mo nga agpalawag iti asawa. Mana, awatin nyo kit din ti awat ko akwarta, tatang. Agyaman aklaw na anak ko. Agpakadak mo lang. Tado tinaskin nga aramidak iti balay. Dito'y kan amangal daw, tatang. Ha? Agbuya kayo pa'y iti TV. Tagumatangak iti naimas asidaan tayo. Adda ka di pa'y tilakom akar ni ti baboy, Mari Jenny. Ay, adapay mare, mano akilo ti gatangam? Fresh mat siguro da itaan niya, Mare. Ay, no, wow. Fresh mare. Sa anak mat ngaglakla ko iti istak kuno nadadaal a karne. Mangtad ka nga rod iti 2 kilo. Mabit lang tamang kilo ak mare. Magawa am tani, anyat orasan. Sigurado ang mabisbisinan ti bisita. Agyaman aksina anak ko ha. Ay na, nakaramahan ako man ti karnay. Awan anyaman na tatang. Hala, agawid ako, anak ko. Alain nyo dayto'y tatang. Ay nawaw, anya tilinaon day ta asupot. Karni ti baboy. Ay nawaw, saanin ang masapol anak ko. Nakababaing bike. Nanganak lang arudan, dapat iyawid ko. Ay natatang, alain nyo kit din. Saan ang mabalin nga agawid kayo nga awan ti isang putyo ije balay. Kentap no adamot ati maramanan ni nanang. Nangtig ka lang arudan iti kwarta. Awanin ti ado sa utatang. Awatin nyo, tapno malpasan ti saritaan.
Ay nawa, nagimasin tinluto mamasida siya na bakit? Sinigang nga baboy ko naman. Nagsidaan mi kantatang day talakay. Nakasta, imay ni tatang mo ba kay? Wen, inikakmat na ang iti 2,000. Gusto tapno at dati igatang takin ni nanang iti masapsapol da. Una, dakas matnubaybay ak dagiti dadakkel ko. Amok ti sakripisyo da kanyak iti. Ngun bakit, mawatan ka. Saan ka mo't aparita na tumulong ka dagiti dadakkel mo? Kumatang manita asukar, Jenny, ading ko. Day talang, manong. Wala ding, naipusan kami nga minita asukar. Ay, wun gayam. Pimasyar ti katugangan di tabalayo idi kalman. Husto ak ka di, manong Robert. Ne, kasano alam mo Wen taim may gimatang ni Marishi na iti karni ti baboy, manong. Ipasida na kano iti bisita na. Tunggal pumasyar dagiti dadakkel na ket naimas ti ipasangon na asida kadakwada. Isu nga amuklatan amanong. Ay nawaw, daldalo sa ti bakante asiled, Robert lakay. Dito yung agnaad ni nanang iti duwang aldaw ba kay? Ay nawaw, iti anya aga po nga agnaod ni nanang mo dito'y balay. Awan ti kadwa na balay ba kay? At agamin ti seminar ni ading ko Bagyo. Talong aldaw na ijay. Saan mo tamabalin ang baybay aklatan ni nanang agmaymay sa balay? Okay. Mangirwar kan ti extra nga ulas. Tapno at dati usarin ni nanang, ha? At damat din nagsukatan tayo. Isupay lang ang ti ipausar mo Anya? Nalabaan mo't kit di dayjay. Di ka madanagan. Ti kagatgatang nga ulas ngay. Saan pa'y amairwar ti kabarbaro nga ulos? Amangan kunak numarugitan. Sapay saan ang naus-usar dayjay. Anya? Nanang, naititi si Radyo. Agyaman aklauna ay Robert anak kaw. Awan da nyaman na nanang. Nalawa mo ti balay mi. No kahit tiyutag merinda, mapan kailangan iti kusina. Ay wen gayam. Diyak pa makita ti manugang kaw. At ay ti silad mi nanang. Agbuy-buy ti drama. Naadik mo gayam ni Sheena iti drama. Kasta aramiden na noon ti trabaho na nanang. Part-time na laang ngamin ti inaplayan na trabaho. Gusto tapno maasikaso na kamala ang anak kaw. Un gayam, anya ti kahit mo asidain nanang. Noan niya ti adda dita, isulatan anak kaw. Sa anak mo't anapili no may papan iti makan. Tinapatid kanya adda ing napawi. Anya nga tati masida, sina ba kay? Uray anya ko namo ni nanang. No anya ti adda iti kusina ay kat ison alakay. Puro nateng matada iti kusina. Ay nawaw, no anya ti adda, iso ti maanusan. Anya nga tanong gumatang tayo ti karne, wano bangus dito tersena. Tapno makaraman mo't ni nanang. Manulaang ang tinabati ang kwarta, Robert. Nasken nga agtipid tayo. Anya? Ay, amokon. Tapno saan apuro natang, adda tinapanunot ko asidaan tayo. Urayan na ka, tamapanak gumatang ijay istor ni Jenny. Lakwan nakman iti tuyo, mare. Ay nawang, tuyo ti pasidam iti katugangam, mare. Oh, kasanoan na amwam nga adda ti katugangak di tabalay. Kano limabas da manong Robert kan nana Luisa iti sangwanan ti istor ko, itay mare. Kat, anya ko matibibiyang mo, no tuyo ti si dami. Para manamot iti naimas ti katugangam, amare. Ay na, iti kinarigat ti biyag ita, nasken nga agtipid tayo. Ala, agawaam kit di ti mangilako iti tuyo. Ado ti kamatis mi ijay balay. Nalakang amin ti kamatis itaka. Ay nawaw kamot, mare. Di kan sumanood ita. Mangilako kakit din. Ang mga no agbaliw pa iti panunot ko. Kat iti sabali nga istor ti paggatanga. Nagadun atuyo, bakit? Abasto tayo iti manunga aldaw lakay. Ne, apay nga kasta bakit? Adda ka di reklamom, si ka Robert. Unfair ka mo't bakit?
No dagiti dadakkel mo ti umay dito'y balay, naimas ti ilutlutom amasida. Ngam no dagiti dadakkel ko, tuyulatan, kasta. Ay niya nga rin ti maaramida, kat awanan ti kwarta tayo. Saan ko mamata kasta, bakit? At damot timpaduling ko keng ka. Adda nga agpaiso, ngam saan amabalin akong kumpurmila ditan ti pangigasgastusan tayo. Kundi ka man agreklamo akas na. Manulaang mo ti sweldo ngayaw awat mo kanya. Na, ikan na kiti ti kwarta. Tagumata nga kiti bangos. Di mo man ipilit ti kayat no? Adda nga rin ti ginatang kaon. Awanan ti ado asao. Ikan na ta siya kung timapan gumatang. Adto yan ti may 1 kilo abangos agat gatanga, manong. Ay na, agyaman na kating ko. May matgimatang ni manang siya na iti tuyo itay, manong. Yak man na mo iti dahi tang asawa. E di pa'y amadlaw ko ti kasta nga ugali na. No dagiti dadakil na to sumarong ka rin di balay. Naimas ti sida nga iluto na. At dapay meriendada, manong. Dahi tang aron. Ngam no dagiti dadakil ko. Tip-tipiden na mo. Saan anasaya at ti kasta nga galat ti may sa manugang, manong. No anya ti trato na kadagiti dadakkel na, iso kumamot at ti trato na kadagiti dadakkel mo. Siya nga rodon ti masyan kadagiti dadakil ko. No kasta nga umay dahi di balay. Kasaritam ni bakit mo, manong. Sana may parbang ti kasta nga aramiden na. Saksamat ti makagapaw. No apay asaan kayo nga kinawatan ka ni baka mau Robert anak kaw. Awan ti basol mo, nanang. Baka pakonsensya anak kaw. Agawid aklaang gano kasta. Ay, saan na? Urayan yung hagsubli ni ading. Awan ti mga sikaso kada kayo di balay. Amangan no maliwayan nyo man ang timangan. Kasanaw no agapa kayo iti asawam. Korektar lang ti dakas nga aramidan da sawak nanang. Saan kumot nga paan no awan ti makagapo? Anya? No da kayo ti umay ti balay. Pag sidaan da kayo iti tuyo. Ngam no dagiti dadakkel na. Apo, karni akanayon. At dapay mirindada. Saan mo mabalay na pilitan tayo ti asawam anak ko? Ririn tulakit din ako Wana, ngam kasano kayo mat adadakkel kong ngay. Siyak ti mangisang sangput iti kwarta dito'y balay. Saan anasaya at ngam imutan na kayo akasta nanang. Sa dino kano ti ayan di ading mo anak ka Asidigan nang. Nasaya at no kasta. Kailiw kun ti ulasken pungan ko ijabalay. Kwartayo nanang. Day, 2,000 matayaw awat mo anak ka Awatan nyo, dapno dati igatang hiti masapsapol yo. Nakababain sa may anak ka Anya ko matipagpainan nyo, kasaan mat akanayon nga addatit itid ko akwarta kada kayo. Sa maysa, siyak mat amis mo timangtad. Saan nyo mat adinawat? Ay, agya manak nga ron anak ka Nakalatulong na itaw Awan tanyaman na, nanang. Anya day jay, Robert. Tanya bakit? Ha? Di ko nam siguro kat jak nakita ti inaramid mo. Ay nawaw, idiretsum ata sa anak mo't amamad to. Nakita ti kwarta nga inyawat mo kinanang mo. Anya, Kinisayam kit din, tinduldulin ko ang kwarta. sagpaminsan lang mo't amang tidak kadagiti dadakkel ko. Anya tidakas ijay, Ibakadam kumamad kanya ka, sana kasta. no si katimang tig kadagiti dadakkel mo, oras saan mo nga ipakada kanya, okay lang. Awan timangig mo. Ngam no siyak timang tiditi kwarta kadagiti dadakkel ko, kasta tiraksyon mo. Amumat nga adayur urnungan ta. Ay, nawaw. Anya nga ruti kahit mo imutak dagiti dadakkel ko. Pangaasim idi pa amadlaw ko ti kasta nga ugalim. Imutan dagiti dadakkel ko akatugangam. Masurunak launay iti dayta Robert tatang. Ay nawaw, anya ti inaramid nila kay mau adi mo nagustuhan anak kaw. Agasam tabasta ikan nalata dagiti dadakkel na iti kwarta. Anya, Saan na pingin pakada kanyak? panagayat na siguro mo kadagiti dadakkel na.
Kaskin ka man lang, ano kasta nga, ikan na kami kininanang mo iti kwarta. Basta, marurudak launay kan kwa na. Amo manak ko, saan ko maakasta? Di ka kadi agbalin nga imot kadagiti katugangam. Sa anak nga imot, tatang. Saan ka di ati bilain dagiti ninong kininong yo idi nagkalay sa kayo? Kat patas laeng titrato yo kadagiti dadakkel yo ken katugangan yo. Di kay agbalin nga imot. No kasano ti panangisakit ken panang respetum kada kami kininanang mo. Kasta kumamot akadagiti katugangam anak ko. Nasiputam ka din no nagawid day a Robert, mare. Nagawi doon, itay pa'y mare. Naggapo siguro iti ayam ni nanang na. Apay nga minakas jay ti tratong kadagiti katugangan mare. Nasaya at damat kan ka. Anya ti kayat masawan si ka Jenny. Amo, mare. Maupay tirik na ti katugangam. Agraman asawam iti kastangar aramidam. Di ka agsaw akasta tawan ti ammom, Jenny. Pakurektar ka kumamot, mare. Di mo urayon adumteng ti aldaw, amadadaal ti nasayat alinangan niyo iti asawam. Gapo iti kasta nga aramid mo. Di mo imutan ti katugangam. Tagtrab-trabaho mo't payment nila kay mo. Ne, anya ti kayat asawan day ti Robert. Nakaimpake ka man. Pumanaw ako, China. Anya, apay ngay. Yak kaya ti kasta tratom kadagiti dadakkel ko. Pagsaritaan ta na saya at lakay. Makatawan anagan ano saksina. Amom dayta. Agbalbaliw ako. Ikari, saanan ang maulit, lakay. Di ako namnamahan na mapasamak pa'y dayta. Nangato ti pride mo. Nalastog ka pa'y ngagsasauray basol mo. Agbalbaliw ako, lakay. Pangaasim ata, di nakapanawan na kasta. Makamukan ti balay. Di bale, tawan pa'y met ti anak ta. Pangaasim, Robert. Di mo aramidan ti kastoy kanya. Ikanak pa iti may sa agundaway, lakay. Ikarig saan kun nga imutan. Kan irespetok dagiti dadakkel mo. Ay, nawaw! No kasano ti panangisakit mo kadagiti dadakkel mo, kasta kumamot kadagiti nakaikamangam. Di ka agbalin nga imot, tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.